Wat hapdeng kejeng persya ni babun halor kejeng pengkerja kitiar jaga maternity and child hospital na Nongstoin Cemau Kerwat mentas ngiru keladon biang kejeng temu ban kit kitiar badang sa na kate ke MCH kebala pelong kiseng balang kathan ban let pensange ya kate kejeng temu ya kene la sakhi ha kasi pale ha kabagi kenhun seng balang na Nongstoin bikenthop kiseng UHM WKSU WFF HNM MYF BKSU haringkat kiseng longkemi kilapai hari hospital hanong stoin ban pha sange no ya kate gejing temu ban kit biang ikitiar na kate hospital ipen pau kajing susi bagi subitar menta kesini shiterik kaba ila labiang ya koi ketrop kaba mut ban kit no ya kitum kitam ngani kitiar kitar joka maternity children hospital joka nong stoin but ni nak kalian kinong song nginam ailat dalilai badi kini kitiar mentang lalap kanesin kabar kalau manginam ailat dalilai bakin kit no le diabet no kitiar shawai pat ki hospital amar ba la sutu shai bakini kitiar kitiar kijongi nang ne po west kesel pat kadek kitiar jong ka maternity hospital jong ka west kesel de habade kene ni kerpat ya sarkar pat ya ka DHS ba kumbal omne ban ay ka order ka basai ba lela pen kri ano balaya pun kena nak ini kitiar kibaran kam hakaba kani hospital itu IP kalau bang nadu asal prala pendap bat arab jar kenai kini kitiar lawan ra bat hajing sya kim dei ba dawe kini kita ki sanction ni tai kadi hospital kabarim bat kadi kemi jo ke distrik kaba bani jor ba ke southwest ke ba kadang de tang ke kun lane kelum te habade kadi ngasup ang ban burom ya tak seniority jo ke west kesil ya kani ke mata di hospital kaba pila war set up last lem bala warna ro ikitian bat ni kwa bat ni dawai ke sukar ba bakan plino mardor ya kani hospital bat kini kitiar ki badai jong kani hospital kindai ka bat ka bah ka jongi kinong west bat ka bah jong kilong kemi ka kelum jong ka west kesil hakbaide bejingwan pensange ikin hon seng balang na kaliang joka dia mechu kalong bakan pensange shwa bakan saparu ikejing tip shakibor bahalor Kiba late nanti di jong kandi ken MCH no sanction for this blapoy lu kitiar di tangkatangin padon manpower tingin kampat play that is why kampat long in kampat sha inaugurate kanika MCH mau di menta kerja kumni te piawan ma PC kumni tingin hab stall shwa ya kanika transfer tingin se tho shti sha directorate bacha MD NHM of the current situation kan bacha kumno don't order for one shwana DHS ipana approval no mission director the mission director NHM who I order yingi mangin proses ke transfer jang gitu ki items ba apa nama perawat no setisha mau perawat sebelum hospital and then ki omba kate ladon manpower since ni mempat sanction manpower di kidang phan oi kitian pada mani shatai because shatai bakal sanction manpower